Gledate YouTube kanal Politika i sport. Ostrvo nade u medijskom i društvenom očaju. Sa vama je Milojko Pantić. Ako volite sport, vi pripadate našoj galaksiji. Poštovani galaktičari, kada sam čuo da neostvareni fudbalski huligan na mestu predsjednika Srbije namerava da napravi, kako kaže, najveći skup u istoriji Srbije, takozvani kontramiting 26. maja u Beogradu, jer je naredio da se sa 2200 autobusa u Beograd po cenu otkaza na poslu dovede 110.000 ljudi iz cele zemlje, kao i sa Kosova i iz Makedonije. Shvatio sam da sam u prošloj emisiji bio preveliki optimista kada sam rekao da će, ako na treći protestni skup protiv nasilja u Beogradu izađe ponovo 20% Beograđana, takozvani predsjednik morati da podnese ostavku. Sada mi je strepnja veća od nade, jer Galaksija u svojoj arhivi ima dokaze kako je neostvareni fudbalski huligan zloupotrebom demokratskih pravila i zakona, korupcijom i kriminalom, lažnim obećanjima i prevarama i na kraju otvorenim državnim udarom izgradio sistem vlasti koja se ne može promeniti mirnim putem. Evo kako su on i njegovi crvi bukvalno pojeli jabuku zvanu Srbija. Najpre je protivzakonito 6 godina držao funkciju koordinatora svih službi bezbednosti. Uz pomoć svojih poltrona na ključnim rukovodećim mestima, te nereformisane bezbedonosne državne institucije iz komunističkih vremena pretvorio je u službu očuvanja lične vlasti. Na isti način, uz pomoć BIA i VOA, postavio je nestručna lica u sudovima i tužilaštvima i tako neutralisao treću granu vlasti, sudstvo. Sa takvim preventivnim obezbeđenjem, lažnim i nameštenim izborima po celoj vertikali vlasti, od parlamenta i vlade do opština i mesnih zajednica, na rukovodeća mesta instalirao je ljude sa društvene margine, tako reći društveni otpad ili šljam društva, koji nikada ni sanjali nisu da mogu postati vlast. Oni su naravno na niže funkcije postavljali sebi ravne ili gore od sebe rođake i prijatelje, među kojima su vrlo često i ljudi, kako se to kaže, sa one strane zakona. Tako je stvorena struktura ljudi na vlasti iz prave zone sumraka. Ti ljudi, kako kaže sam takozvani predsjednik, žive kao bubrezi u loju. Za njih ne važe zakoni. Oni nemaju finansijske brige jer uzimaju iz državnih i opštinskih fondova i kasa ne samo onoliko novca koliko im treba, nego i obezbeđuju svoje potomstvo. Ne dolaze oni u Beograd da brane Vučića, već sebe i svoju poziciju. Ako Vučić padne, leti u nebo svo njihovo bogatstvo stečeno na lopovski način. Ako padne Vučić, padaju i tolike ministarke i ministri na čelu sa premijerkom Brnabić, koja gubi i vilu Jovanke Broz. Oni drže ekonomsku bazu društva, jer su prvo opljačkali svu javnu i državnu imovinu, a onda prodali strancima sve strateške privredne resurse. Njih bi 100.000 Beograđana mirnim i nenasilnim protestom, kao što je ovaj od 19. maja, uz blokadu Skupštine i zgrade predsjedništva mogli da oteraju sa vlasti, ali neostvareni fudbalski huligan na mestu predsjednika ima na svojoj strani i ministarstva sile i svoju privatnu paravojsku koju mu obezbeđuje služba, a koju čine takozvane delije, navijači Crvene zvezde, kojima je njihov nekadašnji saborac dao naš najtrofejniji klub u neformalno vlasništvo. Zvanična državna agencija je ovih dana objavila da fudbalski klub Crvena zvezda duguje po raznim osnovama 76 miliona evra. Bar pola od te sume završilo je u džepovima saradnika službe među navijačima. Zato su oni za vreme pandemije
dok je narod sa balkona uzvikivao Vučiću leči se, pravili bakljade na krovovima zgrada i zato su predvođeni Veljom Nevoljom simulacijom napada na policiju inscenirali prebijanje mirnih građana u protestu protiv uvođenja vanrednog stanja za vreme lažne pandemije. To prebijanje Vučić je nazvao dostojanstvenim ponašanjem policije. Ti Vučićevi pretorijanci, kao mučitelji, zlostavljači i tamničari Srbije, i sada se spremaju da izazovu haos na svim mirnim protestima. Takozvani navijači, kao saradnici službe, svojim nasiljem oduzimaju mirnim građanima dostojanstvo, samopouzdanje i svaku nadu da se kriminalna vlast može mirno promeniti. Zapravo, brane te silne milione opljačkane od države i zvezde. Vučić je, dakle, uz pomoć službe uništio državne institucije i uspostavio dve paralelne strukture za očuvanje svoje lične vlasti. Jednu čine ološi na gotovo svim mestima u organima državnih, odnosno vlasti. Zato on posle svake afere poziva državne organe da rade svoj posao i zato može da kaže ne da ministra Vojnog Gašića krivog za smrt 7 lica u padu helikoptera ili ne dam Sinišu Malog i Nebojšu Stefanovića zbog rušenja Savamale, odnosno ne dam direktora Babića zbog smrti Stanike Gligorijević na naplatnoj rampi u Doljevcu. Druga struktura je služba, kako kolokvijalnim jezikom nazivamo nereformisane institucije državne i vojne bezbednosti još iz komunističkih vremena. On je službu u Srbiji pretvorio u pravo državno podzemlje, bez ikakve kontrole civilnog društva. Služba ima svoja odeljenja za valjanje droge, za digitalnu tehnologiju i kontrolu svih društvenih mreža. Služba je stvorila i svoje odrede za sve vrste nasilja, od pravnog i fizičkog do likvidacije ljudi. Oni su ubili Ivana Stambolića, Slavka Ćuruviju, Zorana Đinđića, napravili masakr na Ibarskoj magistrali, likvidirali Olivera Ivanovića i Vladimira Cvijena. Službina uloga u medijima za vreme socijalizma u odnosu na današnju je prava dečja igra. Kolika je moć službe? Ko su ti ljudi koji za nju rade i kako sve to funkcioniše u srpskom sportu? Galaksija je do detalja pokazala u emisiji broj 653 od 21. decembra 2015. godine. Reč je o slučaju smene Filipa Ceptera sa mesta predsjednika Olimpijskog komiteta posle samo 3 meseca predsjednikovanja. Ta emisija je jedan od bisera naše produkcije za ovih 20 godina postojanja, jer je služba sve ponovila i prilikom izbora aktuelnog predsjednika Božidara Maljkovića. Čujte i pogledajte. Galaksija. Prijatelji sporta, prva iz serije tradicionalnih novogodišnjih sportskih galaksija zapravo je najbolja naša emisija iz 2015. godine. Reč je o sportskoj galaksiji broj 637, koju smo nazvali Čak je i Filip Cepter bio olimpijski Don Kihot. Prošlo je naime 10 godina od kako je jedna interesna grupa ljudi koju kolokvijalnim jezikom zovemo služba, sudski dokazanim pravnim nasiljem smenila Filipa Ceptera alias Milana Jankovića, predsjednika Srpskog olimpijskog komiteta, posle samo 3 meseca predsjednikovanja i tako ponovo, kao i do tada, uzurpirala našu olimpijsku kuću. Reč je zapravo o autentičnoj, ne samo sportskoj priči, već i o priči o društvu u kome živimo. Naime, ti i ostali ljudi službe i dalje su ključni faktori u svim oblastima naših života, pa i u sportu. Ova priča počinje februara 2005. godine. Posle velikog neuspeha na olimpijskim igrama u Atini 2004.
Osvojene su samo 2 srebrne medalje Jasna Šekarić i vaterpolisti. Februara 2005. na sednici predsjedništva Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore, kojoj nisu prisustvovali delegati iz Crne Gore, jer su se njihovi sportisti još u Atini povukli iz zajedničke delegacije, predsjednik, legendarni košarkaš, a neuspešni sportski funkcioner Dragan Kićanović konstatuje u svom izveštaju da su u Atini naši sportisti doživjeli neuspeh i da će zbog toga za 22. februar biti zakazana izborna skupština na kojoj će se birati novo rukovodstvo komiteta. I pored katastrofalnih rezultata u Atini, Dragana Kićanovića služba ponovo kandiduje za predsjednika i on bi sasvim sigurno bio ponovo izabran da za tu funkciju nije kandidovan i biznismen Filip Cepter, alias Milan Janković, jedan od trojice najznamenitijih Srba današnjice uz Novaka Đokovića u sportu i Emira Kusturice u umetnosti. Njegov predizborni televizijski spot sve govori i objašnjava. Dobra strategija govori priču. To je priča o ljudima, njihovim snovima i mogućnostima da se oni ostvare. Cepter je latinski naziv za kraljevski skiptar. Filip Cepter je oličenje snage i čvrstine kakvom se ponosi kompanija Cepter International, poslujući u 40 zemalja gde zapošljava više od 130.000 ljudi. On je uspeo, sada bi da pomogne. Kandidat za predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore, Filip Cepter. Odmah posle izbora, Sportska galaksija je dobila ekskluzivni intervju od novog predsjednika Filipa Ceptera. Ono što ja mogu da uradim i siguran sam da to mogu da uradim jeste moje ogromno iskustvo ne samo u upravljanju i rukovođenju određenim sistemima, već moje iskustvo u sportskim organizacijama kroz moje posredno ili neposredno učešće kao sponzor ili kao donator. U našem sportu, sport je biznis, veliki biznis. Definitivno. Definitivno i mi moramo definitivno da se ponašamo onako kako biznis zahteva. Bez dobre organizacije nema ni dobrog sporta. Mi se nalazimo u začaranom krugu. Bez novca nema dobrog sporta. Bez dobrog sporta nema novca. Kako prekinuti taj začarani krug? Može samo dobrom organizacijom. Ja tu organizaciju donosim, ja znam da je postavim i ono što je još važnije, to ne ostaje mrtvo slovo na papiru, ja to umem da sprovedem. Nemogućno je realizovati bilo kakav program bez novca. Kakva rješenja nudite u finanskom smislu? Ja ću kao prvo, i do sada sam ulagao u sport, iz sopstvenih fondova, iz sopstvenih sredstava uložiti da bi se prekinuo taj začarani krug. Nema novca, nema sporta. Nema sporta, nema novca. Znači, ja ću uneti lična sredstva. Lična sredstva i poslije ćemo u toku stvaranja sistema i postavljanja sistema pronaći formu kako da dođemo do novca i na drugi način. Ja rukovodim sa firmom koja ima preko 100.000 ljudi u preko 45 zemalja i da više od polovine mojih firmi nikada nisam posetio. Olimpijski komitet ću posetiti. To samo pokazuje da dobro postavljen sistem funkcioniše i bez vas. Jeste. Znači, teško organizaciji koja zavisi od jednog,
od pojedinca, od šefa. Tu nema organizacije, tu je anarhija i tu bez sistema nema organizacije. U mom slučaju, znači ja ću provoditi vreme koje bude bilo potrebno, pogotovo u ovoj početnoj fazi u postavljanju tog sistema. A posle taj sistem funkcioniše i bez mog direktnog prisustva. Već prvog radnog dana, samo listajući zapisnike sa sednica kojima su rukovodili njegovi prethodnici, Filip Cepter je otkrio finansijsku malverzaciju. U periodu 1999-2002. u kasu komiteta ušlo je ravno 140 miliona dinara ili u to vreme 3.900.000 eura. Od te sume sportskim savezima, organizacijama i pojedincima isplaćeno je samo 19.987.000 dinara. Kome su i na osnovu kojih odluka isplaćeni nedostajućih 80 miliona dinara ili 3.300.000 eura, pitao je Filip Cepter, generalnog sekretara Predraga Manojlovića, tražeći da mu donese poslovne knjige komiteta. Bio je zapanjen odgovorom. To ne možete dobiti bez odobrenja predsjedništva. Što se tiče Olimpijskog komiteta, ne bih da se bavim imenima i ne bih da se spuštam na taj nivo, ali još jednom da potvrdim da je toliki otpor za bilo kakvu promenu gde ja nisam bio u stanju da vidim ni jedan papir u Olimpijskom komitetu. U slučaju da je gospodin Manojlović bio van komiteta, a ja bio unutra i zahtevao bilo šta, bilo kakav akt iz prošlosti, on se nalazio vraćajući se sa važnog sastanka, kakav on sastanak važan može da ima, da mi kaže da nemam pravo da vršljam po Olimpijskom komitetu, da je on šef te priče i čak je sve bilo na ivici i fizičkog sukoba. Zbog toga na prvoj sednici predsjedništva Filip Cepter traži da Manojlović bude smenjen, na šta mu je jedan član predsjedništva, inače visoko pozicionirani pripadnik službe, odgovorio: nismo mi tebe doveli na mesto predsjednika da ti nas smenjuješ, nego da nam daš lovu. Ta izjava je bila znak za početak pravnog nasilja nad statutom Olimpijskog komiteta, jer Cepter je izabran za predsjednika, ali u predsjedništvu su ostali stari kadrovi kao brana za bilo kakve promjene. Cepter je to shvatio, ali bilo je kasno. Ja sam dobio mandat Skupštine pre 3 meseca i Skupština se jasno opredelila da želi promene, da želi bolje, da želi bolju organizaciju, veće efekte, bolje priznanje sporta i u tom kontekstu sam ja izabran. Međutim, paradoks je sledeći, da se prilikom izbora mene kao predsjednika izabrani su članovi predsjedništvo, isti ljudi koji su taj sport doveli u ovu situaciju. Dan kasnije, vodeći ljudi Sportske asocijacije Srbije i ministar prosvete i sporta Slobodan Vuksanović bili su nedvosmisleni. Saradnja sa Cepterom više nije moguća. Šta više, ministar sporta smatra da je ostavka predsjednika Olimpijskog komiteta jedino rešenje. Po naređenju službe, potpredsjednik Ivan Ćurković zakazuje novu sednicu predsjedništva, iako po statutu to pravo ima isključivo predsjednik ili lice koje on ovlasti. Na toj sednici se naravno i dalje nestatutarno, kao u doba staljinizma, Ćurković imenuje za vršioca dužnosti predsjednika i pokreće se inicijativa za novu skupštinu koja će da potvrdi smenu već zapravo smenjenog Ceptera. Sada je već svima i van sistema sporta i olimpijskog pokreta jasno da je sport ove zemlje teško bolestan. Znači, propadanja su toliko očita da nema potrebe da na njih posebno ukazujemo. Cepter, kao predsjednik Olimpijskog komiteta, jedini ima pravo da zakazuje, vodi i prekida sednice. Drugi to pravo mogu da imaju samo u slučaju ako im predsjednik to pravo da.
Predsjednik Olimpijskog komiteta zakaže skupštinu na kojoj želi da se preispita rad svih rukovodilaca i da proveri da li on i predsjedništvo na čijem je čelu uživaju i dalje poverenje delegata. Da bi to izbegli ili sprečili, članovi predsjedništva na čelu sa potpredsjednikom zakazuju vanrednu skupštinu sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda – smena predsjednika. Sve legalno izabrane delegate granskih saveza u Skupštini, koji su nekoliko mjeseci ranije glasali za izbor predsjednika, zamenjuju onima koje su sami izabrali i koji će glasati za smenu. A da bi one koji se kolebaju ubedili da je stvar legalna, na Skupštinu nevladine, nestranačke, neverske i tako dalje organizacije, kao što je Olimpijski komitet, dovode ministra za prosvetu i sport, ali ne kao gosta, već kao člana radnog predsjedništva. I likvidacija je mogla da počne. U situaciji kada je postojalo očigledno neuvažavanje volje naših članova, postupajući u skladu sa odredbama statuta OBSCG i poveljom OKA, na koju se naš statut poziva, za sve situacije koje nisu definisane njegovim odredbama, zakazala sam u vanrednu sednicu Skupštine u punom uverenju da jedino vi, predstavnici članova OBSCG, možete tumačiti statut i doneti odluku o legitimitetu obrazloženog postupka. Predlažem da se izjasnite o legitimitetu i preduzeti radnji o zakazivanju vanredne skupštine i održavanju iste. Ko je za? Biće diskusija. Ko je za? Brojite. Molim vas. Nema glasanja, čekajte malo. Ko je protiv? Ovo je nelegitimno. Kako možete ovako da radite? Kako vas nije... Ko je protiv? Nema ko je protiv, nema glasanja. Jedan. Da diskutuju ljudi. Znači, na većinom glasova... Da diskutuju ljudi. Nije obavljen pretres po tačkom dnevnog reda. Kako možete da glasate? Većinom glasova članovi Skupštine su dali legitimitet ovoj današnjoj Skupštini. Hvala. Smatram da je velikom većinom vi, predstavnici našeg Olimpijskog komiteta, prihvatili današnju vanrednu sednicu Skupštine Olimpijskog komiteta da se održi potpuno u skladu sa tumačenjem naših pravnih akata. Ko je prihvatio? Prije nego što da vama reč, dozvolite mi da vam se obratim povodom ove druge tačke dnevnog reda, više kao član koji svi ovdje, a manje u funkciji predsjedavajući. Mi danas treba da zaključimo jedno nužno poglavlje u životu našeg olimpijskog pokreta, čija je 100. godišnjica na pragu. Za kratko vreme centralnog predsjedavanja Olimpijskim komitetom naš sport je doveden do nedopustivog visokog nivoa društvenog ugljena. Da li je centar tako hteo ili nije, umeo drugačije, ali stanje je poražavajuće. Od njega se očekivalo da unese kulturniji, civilizovaniji, savremeniji, produktivniji način rada. Ta očekivanja ne samo da su izneverena, nego je duh našeg sporta sasvim unazađen i zatvoren. Mi smo sada u obavezi da ne dopustimo dalje ruiniranje ugleda sporta. Ako to ne učinimo sada, niko nam neće definitivnu degradaciju sporta prosto. Ovo što je gospodin Ćurković kazao je vrhunska demagogija koja u nauci još nije usavršena, dovedena na ovaj nivo kako je sada interpretirano. Da li bilo ko sa normalnom, zdravom percepcijom može da poveruje u činjenicu da je Cepter doveo sport
za 3 meseca predsedovanja, faktičkog predsedovanja, ne faktičkog, de jure, faktičkog je bilo, da je doveo sport u ovo stanje. I tako je po kratkom postupku, kao u stara komunistička vremena, čistom zamenom teza izvršena likvidacija prvog čoveka Olimpijskog komiteta. Uzalud je naš najveći stručnjak za upravno pravo, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, i zvaničnim saopštenjem i preko medija upozoravala da je sve nestatutarno, da je reč o klasičnom primjeru uzurpacije jedne institucije od nacionalnog značaja i pravnom nasilju. Država Srbija je bila u haosu zbog ubistva premijera, koga su likvidirali takođe pripadnici službe i malo koga je interesovalo šta se događa u Olimpijskom komitetu. U Crnoj Gori je umeđu vremenu održan referendum o samostalnosti na kome je odlučeno da Crna Gora od 2006. postane nezavisna država, tako da je Olimpijski komitet Srbije i Crne Gore bez novih izbora bio zapravo nelegalna institucija. Bez diskusije, 67 od ukupno 86 delegata Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore izglasalo je odluku prema kojoj se Olimpijski komitet državne zajednice transformiše u Olimpijski komitet Srbije. Ova transformacija nazvana je tehničkom promenom s obzirom da je prema Ustavnoj povelji Srbija pravna naslednica Srbije i Crne Gore i da shodno tome navodno ima pravo na kontinuitet organa. Delegati iz Crne Gore nisu bili prisutni. Zapaženo je bilo i prisustvo i uloga državnih zvaničnika, ministra prosvete i sporta Slobodana Vuksanovića i direktora Uprave za sport Aleksandra Šoštara. Ministar Vuksanović obratio se delegatima pre početka sednice i njegovo izlaganje je trajalo duže nego ostatak Skupštine sa sve glasanjem. On je u ime vlade između ostalog rekao da će finansiranje sporta nastaviti kao i do sada, iako zna da je ono više nego skromno. Interese sporta i sportista niko nije pominjao. Sve ostalo na ovoj sednici svelo se na puko glasanje. Nije jasno da li je to bila skupština nečega što ne postoji, ko je i kada izabrao delegate Olimpijskog komiteta. Da li su oni predstavljali nepostojeću državnu zajednicu ili Republiku Srbiju? Kulminacija beščašća dogodila se marta 2006. godine, kada isti ljudi koji su napravili pravno nasilje smenjujući Ceptera biraju Ivana Ćurkovića za predsjednika, praveći tako novi skandal. Jer na mesto predsjednika Srpskog olimpijskog komiteta i to prvog posle osnivača divizijskog generala Svetomira Đukića iz 1910. godine služba dovodi stranog državljanina Ivana Ćurkovića. Čovek koji je izvršio puč u Olimpijskom komitetu i na nelegitimnoj sednici smenio legalno izabranog predsjednika Filipa Ceptera. Čovek protiv kojeg se vode mnogi sudski sporovi i konačno čovek protiv koga je jesenas ustala armija navijača Partizana, postao je i prvi čovek našeg olimpizma. Pitate se verovatno kako je i pored takve biografije uspeo Ivan Ćurković. Uspeo je zato što iza njega stoji jedna grupa ljudi i iz vlasti i iz opozicije koju slobodno možemo nazvati interesnom zajednicom. Njihov interes nije naš sport, niti naši sportisti, već kasa našeg sporta i medijska pompa kojom svako malo zapljuskuju po 24 sata sve nas. Da bi ustoličili Ćurkovića, oni su protiv propisno naravno promenili sve legalno izabrane članove Skupštine Olimpijskog komiteta i na njihovo mesto postavili svoje ljude, glasače bez straha i mane. Pogledajte kako je ta glasačka mašina funkcionisala na toj nelegalnoj Skupštini 7. marta. Hvala. Ko je protiv? Nema. Ko je uzdržan? Nema. Hvala. Hvala. Da li je neko od delegata protiv? Ne. Kataklizma. Olimpizma. Miloševićeva škola manipulacije ljudima ima svoja pravila. Da bi se glumila demokratija, Skupština nije 100% za, mora postojati neki disonantni ton. Tako je Slobodanu Kačaru, Miladinu Panteliću, Miroljubu Damjanoviću i Veri Nikolić dozvoljeno da postave i neka pitanja. Zašto ne sačekamo da završi referendum u Crnoj Gori,
i da napravimo kompletne izbore. U nastavku farse, 6 granskih sportskih saveza, od kojih su samo fudbalski i kajakaški iz olimpijskih sportova, kao jedino kandidata za predsjednika predlažu Ivana Ćurkovića. Više je nego indikativan predlog, kako je sam Ćurković rekao, njegove matične organizacije Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore. Na 4 gusto kucane stranice ispisana je sportska i ljudska biografija Ivana Ćurkovića, u kojoj su, pazite dobro, navedene njegove zasluge i priznanja koje je dobio kao građanin Saint-Étienne 81. Zatim od Ministarstva omladine i sporta Francuske 84. kao vitez nacionalnog ordena za zasluge koji dodeljuje predsjednik Republike Francuske 87. počasni konzul Republike Sejšeli u Srbiji i Crnoj Gori 2000. i konačno vitez nacionalnog ordena Legije časti 2005. Dakle, nema nigde priznanja za zasluge u srpskom sportu, kao da je biran za predsjednika Francuskog olimpijskog komiteta. Malte ne jedini medij koji se u Srbiji dosledno borio protiv tog pravnog nasilja u srpskom sportu bila je Sportska galaksija. Pokušali smo čak i da razgovaramo sa Ivanom Ćurkovićem, koji je u isto vreme bio i predsjednik Fudbalskog kluba Partizan i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, što je više nego pravni nonsens. Doživjeli smo neshvatljivo šikaniranje. Halo. Gospodin Ćurković. Da. Dobar dan, ovdje je Sportska galaksija Milojko Pantić. Gospodine Ćurkoviću, u skladu sa osnovnim principima novinarstva da se čuje i druga strana, ja vam nudim da u formi koju vi izaberete za ovu emisiju odgovorite na čitav niz pitanja koja po nama kompromituju vašu poziciju u našem sportu i Fudbalskom klubu Partizan. Kao što su recimo... Pantić, ostavi me na miru, budala. Posle ovakvog izliva bahatosti u akciji otkrivanja sportskih nedela Ivana Ćurkovića i ostalih pripadnika službe u sportu, pridružio nam se i poznati komentator Dejan Anđus. U ulici broj 5, gde je sedište Olimpijskog komiteta, gde je nakon osvojene 2 medalje srebrne na prošloj olimpijadi izraženo opšte zadovoljstvo osvojenim medaljama. Čak i Dragan Kićanović, proglašen za sportistu veka, rekao da je optimalno to bilo i da je on to očekivao. Otprilike da smo osvojili 5 medalja, to bi bilo očekivano. Da smo osvojili 15, to bi bilo očekivano. Da nismo osvojili ni jednu, to bi bilo očekivano. Znači, nastavlja se ta priča, nastavlja se taj javašluk, ta neodgovornost, to odokativno izmišljanje stvari, pozicije i tako dalje. Ovaj reporter je još jedna u nizu budala, kao i legenda našeg novinarstva Milojko Pantić i slični, koji pokušavamo da dobijemo bezuspešne odgovore od genija našeg sporta, a to je kuda ide naš olimpijski pokret. Naš olimpijski pokret, prema našim saznanjima, skoro već 20 godina je u rukama jednog jako moćnog čoveka iz jednog fudbalskog kluba i njegovih kadrova. Ovde smo da podsjetimo na sledeće stvari, a to je da od oktobra, novembra meseca 2005. godine pokušavamo bezuspešno da dobijemo neke odgovore. Umesto odgovora, časte nas epitetima budale. A šta smo hteli da pitamo? Hteli smo da pitamo ko to u ovoj zemlji posle 2000. godine i dolaska demokratskih snaga i demokratije kadroviše na način na koji su kadrovisali Josif Vissarionović Staljin i slični ljudi. Hteli smo da pitamo ko je oterao legitimno izabranog predsjednika Olimpijskog komiteta Filipa Ceptera i jednim klasičnim pučem u stilu južnoameričkih država, ali onih od pre 30 godina, doveo na čelo ovoga pokreta Ivana Ćurkovića. Da podsjetimo, predsjednik tadašnje statutarne komisije Olimpijskog komiteta tadašnje Srbije i Crne Gore, Snežana Lakićević-Stojačić, odbacila je mišljenje najuglednije profesorke upravnog prava ove zemlje, Vesne Rakić-Vodinelić, i objasnila je da je to legitiman način da se tako smenjuje predsjednik Olimpijskog komiteta i da se na njegovo mesto dovodi nelegitimno Ćurković. Čak je uspela da predloži da se Ćurković izabere za VD
vršioca dužnosti predsjednika Olimpijskog komiteta tadašnje Srbije i Crne Gore. Nešto što ne postoji u statutu, nešto što je davno odbačeno u demokratskom društvu. Dakle, navikli su na VD stanje, a mi pitamo sadašnje ove partije, države, vlade, koalicije, zašto to nemo posmatraju, zašto to nemo gledaju. Taj relikt prošlosti, taj relikt naslaga koje verovatno ni državna bezbednost više ne radi, ostoje samo u ovom Olimpijskom komitetu. VD stanje u savremenom srpskom demokratskom društvu postoji još samo u Vasićevoj ulici broj 5. Redakciju Sportske galaksije mnogi znani i nezvani su pitali mnoga pitanja. Neki su stručni, neki nisu stručni, neki su samo ljubopitljivi, drugi su obavešteni, ali pitanja se uglavnom svode na to dokle će tu da sedi u ovoj zgradi Radmilo Armenulić. 5 godina je čovek u penziji, a i 5 godina pre penzije pitanje gde i šta je radio delegiran ispred teniskog sporta. Malo pre pomenuta Snežana Lakićević-Stojačić je delegirana ispred, nećete verovati, Gimnastičkog saveza. Znamo svi kakva je gimnastika u ovoj zemlji i kakvi su rezultati ove zemlje u gimnastici, pogotovo na olimpijskim igrama. U ovoj kući duhova, kao i iz filma Romana Polanskog, odvijaju se čudovišne stvari. Izbačen je iz nje Filip Cepter, legitimno izabrani predsjednik Olimpijskog komiteta. Na raznim suđenjima, na raznim ročištima utvrđuje se da li on Filip Cepter ili on možda Milan Janković i tako u nedogled. Iz ove kuće na nelegitiman način izbačen je Dragoslav Šekularac ispred najmoćnijeg i najbrojnijeg i najpoznatijeg saveza, a to je Fudbalski savez. Tako će biti dok god u ovoj kući bude gazda, VD gazda ili već sada ne VD gazda, Ivan Ćurković i njegovi asistenti Snežana Lakićević, Armenulić spomenuti, Predrag Manojlović i ostala bratija, rukovođena veštom rukom jednog generalnog sekretara jednog fudbalskog kluba. Do tada budale iz Sportske galaksije pokušat će da za javnost ipak dobiju nekakve odgovore od tih sportskih genija. Nadamo se da Atinska srebra 2 neće biti misaona imenica u Pekingu sledeće godine. Kolega Dobrivoje, Bobi Janković i ja pisali smo čak i otvoreno pismo tadašnjem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, upozoravajući ga da je na čelo Srpskog olimpijskog komiteta klasičnim staljinističkim metodama doveden strani državljanin koji je zloupotrebio i ime i funkciju predsjednika Srbije. Ništa nije pomoglo. Ivan Ćurković, čovek koji na svako ozbiljno pitanje nemušto odgovara u stilu ne znam, zapravo znam, u stvari ne znam, odglumio je svoju ulogu u Olimpijskom komitetu do kraja. Posle neuspeha na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. Sportska galaksija je za predsjednika kao protiv kandidata Ćurkoviću kandidovala Vlade Divca. Na izbornoj skupštini trenutak pre glasanja Ćurković odustaje od kandidature, rekavši da to čini zato što je, pazite, prekršena izborna procedura odlukom da se glasa tajno, a ne javno, a on kao ličnost, možete misliti, od morala ne može to da prihvati. A o kakvoj moralnoj nakazi je zapravo reč i o kakvom beščasniku govori podatak da je izbornu skupštinu napustio jer je toga dana samo sat pre početka zasedanja naše olimpijske asambleje Vrhovni sud Srbije sa višegodišnjim zakašnjenjem po tužbi Filipa Ceptera neopozivo i zauvek odlučio da su Ivan Ćurković i Predrag Manojlović nelegalno vršili najviše funkcije u našoj olimpijskoj kući. Ta sudska odluka, međutim, ostala je mrtvo slovo na papiru, što je još jedan dokaz da služba zapravo kontroliše sve ključne poluge vlasti, i izvršne, i sudske, i zakonodavne. A to nije jedina moć službe. Ona je tabloidizirala većinu medija, uz čiju pomoć tematizuje i usmerava, kako bi oni rekli, glas naroda, jer javno mnjenje u ovoj zemlji ne postoji. Oni i danas, znači Olimpijski komitet i danas, posle ove presude, i dalje tvrdi da su oni u pravu. Oni su uvek u pravu. I posle Vrhovnog suda oni su uvek u pravu. A verbalno objašnjenje i emotivne ubeđivanje ne donosi ništa.
pre svega želeo sam ovde da sud kaže oni su na nelegalan način došli do toga i toga. To se sada potvrdilo, nažalost, posle 3 godine. Ja ću sada sa tom presudom, naravno, da informišem Međunarodni olimpijski komitet, da zna s kim ima posla. Međutim, opet se vraćam na stanje, činjenično stanje, odnosno na stanje, na situaciju koja je danas u Olimpijskom komitetu. Sumnjam da će se bilo šta promeniti. Oni su isti, oni su tu, oni vladaju savezima, oni utiču na njih, oni ih imaju u ruci, znači oni su većina. Pojedinac može da bude bilo ko, on ne može da promeni, većina je tu, većina može samo njega da promeni. Skupština, pojedinci, članovi Olimpijskog komiteta. Ono što je rečeno, to sam pročitao kako je vrhunac demokratije javno glasanje. Jer tada se broje ruke, broje se lica, broje se imena. U tajnom glasanju tajno glasanje objektivno demokratsko. Oni to ne daju. I pored sudske presude da je bio nelegalni predsjednik, na zvaničnom sajtu Olimpijskog komiteta Srbije i danas se Ćurković vodi kao da je bio legitimni prvi čovek srpskog olimpizma. Verujem da vam je sada jasno zašto smo emisiju nazvali Čak je i Filip Cepter bio olimpijski Don Kihot. Jer sudski dokazani uzurpator Ivan Ćurković za sve što je radio i uradio za sebe i službu, a protiv interesa srpskog sporta, nagrađen je novom profitabilnom funkcijom u našem sportu. On je danas zamenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića. Sa tim i takvim službama Srbija nikada neće biti demokratsko društvo, jer u državi sa tako organizovanim nasilnicima, sa tradicijom još iz komunističkih vremena, nema ljudskih prava i sloboda. To je osnovna poruka iz slučaja Cepter. Razmišljajte malo o tome. Pozdravlja vas Milojko Bantić. Galaksija. Dakle, čuli ste i vidjeli, moć službe se proteže i do suda koji je mene osudio po tužbi Ivana Ćurkovića, oduzimajući mi godinu dana 2/3 penzije zbog duševnih boli te lažne sportske veličine. Nije pomogao ni snimak razgovora kojim sam pokušao da od njega dobijem odgovore na po njega kompromitujuća pitanja. Sud nije uvažio ni to što me je nazvao budalom i zalupio mi slušalicu. I što je najgore, iako je presudom Vrhovnog suda proglašen nezakonitim predsjednikom, na sajtu Olimpijskog komiteta Ivan Ćurković se i dalje vodi kao predsjednik. Šta više, posle te funkcije postavljen je na mesto zamenika predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, da bi danas bio na funkciji počasnog predsjednika Fudbalskog kluba Partizan. A šta tek reći za večitog sportskog funkcionera Žarka Zečevića, koji je Cepteru rekao: nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare. Žarko Zečević je i danas potpredsjednik Olimpijskog komiteta. Eto zašto je uoči tog Vučićevog kontra mitinga 26. maja moja strepnja veća od nade. Epski zločini nad državom i društvom zaslužuju epsku kaznu, ali bojim se da će ono što će uslediti posle 26. maja biti zastrašujuća i bolno otrežnjujuća priča ne o mirnom, nego o nasilnom oslobađanju Srbije iz vlastodržačkog ropstva Aleksandra Vučića. I zato samo 3 reči na kraju. Budimo hrabri i jaki. Galaksija. Pogledajmo reklame.
Bioptron je jedinstven uređaj, patentiran po švajcarskoj tehnologiji sa dokazanom delotvornošću u prevenciji i lečenju mnogih medicinskih stanja. Sportske povrede, rane, opekotine, bolovi u leđima, mišićima, zglobovima, glavobolje, migrene, ekcem, akne, rozacea, ojedi i druge kožne bolesti, dekubitis, alergije, sinuzitis, respiratorne infekcije, čak i sezonska depresija. Mastermind i Sportska galaksija. Knjiga Nebo se otvorilo je i autentično svedočenje o Don Kihotovskom pokušaju Filipa Ceptera, najznamenitijeg Srbina današnjice u svetu biznisa, da svojim novcem promeni delegatski sistem i samoupravnih dana u Srpskom olimpijskom komitetu. Oterali su ga, međutim, kao pijanog gosta iz kafane. Čovek koji je tada bio u predsjedništvu, a danas je potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, kao da je vlasnik naše krovne sportske kuće, rekao je Cepteru: nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare. Ono što su drugi prećutali o sportu, novinarstvu, politici, Milojko Pantić je opisao u svojoj knjizi o kojoj Srbija već priča. Jedva čekamo da nam javite svoje utiske o knjizi, posle koje ništa više nije i neće biti isto.